Kublai pi baro sesin pat aga kerteng gejong Jesus Christ unong penem. Ka kerteng jong gejing pesan mga kwa ban sam shpi hagan gesi. Kadai balai pim dei ban shapting ye gejing yam. Balai pim dei ban shapting ye gejing yam. Hoi dan shibon ba ki priu. Ki badan ye gejing shapting ye gejing yam. Kam tam de liam ki kendo ye gejing pang ke di stam. Kak no ki pelut di kepsa ke spa ke joki. Manpak semua tang banai manyam. Wat kita ki belakot yang le ki kerstan ro. Haba pikili ye ka jing im ka joki. Syapang ka jing yap. Ki syap ting manyam. Nama lalayap kim tip syai kin poi. Lakin poi sy beneng lakin poi sy jok. Mak along uway na kita. Upang ka syap ting syikat ta ye ka jing yap. Tek merau kan ka mensip jangan syap ting ka jing yap. Handrai de tak anda bang la tip ye ka shisha na ka tin ka jong play. Kaseplai loit dengan nak pakai. Jadi mata kata ngal hang ni kesini aku abang tu ipi kerja sisa nak ketin ke jong play. Balai dengan kam mat shifting ye ke jingyap. Ngan ai pitang arti ke dekat Bible. Bal ngai ke ni kalong ke jingyarap ke di mentoy. Ka bakrau ye ke jing ke jong play. Pi la pi puli na ka siti shi hebru kalong ba ar ke dekat ke ba khat sao. Hang tu pinsyam ong ke ketin jong play kum ni. Namar kata haba kita ki khon ki long yo benta na ka do bat ka snam ma uhiro na ka jo krukam ula shim benta na ki jo bada ka jingyap unyo bentuk no yo ta ubadan ka bor ka jimpyap snap hang ni bada ka jingyap jong no ka jingyap da ka jingyap ka jong Jesus Christ hang no yap halor jong ka ding na kalbari para ba Jesus yap halor jong ding na ubentuk no yo ta ubadan ka bor ka jimpyap ke Pi la ban kelihat to kor kamu syaitan utan ni tak bor ke sini. La pi puli nak gospel kat kum Yohanes kalau ngop pra dekat besau-besau. La pi puli itu kat pit snow to. Ba pleng ba ni u syaitan nong pelong ya ka pop. Na u kami ka pop. Par ka pop kawan ra ya ka jinyap. Ba uji suruh ang ba u syaitan udai unong penyap. Par ka we nak kerteng jo syaitan ro ka dai jinyap. Parka hima ka dun hima joka jingdum parka de hima joka jinyap. Partai hak ka de kurukam ka jaba uni usutan upen rekam ya ka de bor joka jinyap. Kumno bukun kontrol ani bantek lakam ya ka jingim de kibrio tak ka de jishapting ya ka jinyap ken. Re aingu you blay anda ba uji su wan chane ka partai uji su am tang ba ukit yiki pop ki jongam jopi halo joka de penaban sa maraki. Re ulet cha ka de penaro pan penyap pan penduk no yo tak bedan ke bor ke penyap dah ke jinyap ke jong jisu halo jong di pernah la penluwet la penduk no ya ke kali ke jong syaitan halo jong di pernah dah jisu Kristus hang ni ke Bible kau mau ni beran ke bor ke penyap udah syaitan udah ni ke bor ke penyap patakan ni ke ulah tek merau iki bro la tek iki ke diksyapting ya ke jinyap But onda hawa jisu uyap halo jadi pernah onda bawa jisu ulah tatep you but onda bawa mipak nak tak jinyap berjaya kada kat berkatsan ko ni but ba unyo pelat ya kita barok kepada gaba syakti ya ke jinyap jila julong barok syirta hapok ke julong merau segap yap kenang nampak jungap japi upentuk jat kenang yo sultan kenang ban pelat ya kita barok kiba syakti ya ke jinyap barok syirta kelong merau kok lagi syat ke jinyap hari uji su pelat iki nang ta ke par ka ba ar pa ni ka jing roi sam ka ba trapen reu dekat pakat lai kong kum ni na ba krau ko ji snai ke jomi sha pa ni la pelat dengan akan nyamra ke ju ke ni kan nyamra ke ju ke kedujok pa ke kedujok la ju tik kum ka jinyap ka ba ar kino kena ki beri ka let kedujok no nabi kira let sha ka jinyap ka ba ar ka jinyap ka ba pom juga hari aingu au uji su yap alo jadi pernah ke berja usai ngai ipi nak kata kejinyap ke baarke patin mata kata pim dan kam pim dei shu an shakti ya kejinyap ke epat ka piran kam ande ni si ka piran kam golong wan sha uji sukres tak ka jing telah ke pemut plai ki pop ke japi barok sha uji sukres khat ya uji su ba tiang ni wah ke don ke japi kum unong patem unong su spa unong pelai basisha ni unong pelai pada rajaba wan kanu ke jinyap ka ji im jopi pada jabe hapan nyapan pakas ni lani lasha dan kam syukur syukur nama tutip tapi ke scam ke bakrau
tapi nyok mat kata kecing em ke bom juga nama bilang ngej bilang bu ke jisan yang tapi how Jesus Christ nak kata ublay ke wan pelat ingat pinang ke jisan ting ke jing yap ublen ker khui pi nampak ke boram ko jo amen